ake sibingelele ubingelele baba udokotela baba wesizwe bawujabulile ufana namuhla ngathi khehlela umuzulu amanqinisa ngesolfu tanxosi angiyichaze lento baba udokotela usebenzela eBhilidini esilibiza ukuthi iNedbank House Building lelo bhilidi ke lelo liseThekwini phakathi eThekwini ayikho lento ukuthi ngikubi nendawo eGoli abantu ngicela abasebenzise elinye igama bangasenzi ukuthi baba udokotela kanti ukuphi nendawo angikho eGoli ngiseThekwini umgaqo ke 3 is number 72 Dennis Hall Street ila ozothi uhambe emoto ungena kuma uhamba ngenyawo it is ngena ngo30 Albert Street imain door ingalapho ngapha ku Queen Street noma ku Dennis Hall Street ila abantu abangena khona ngeemoto khona bakithi ngine topic enhle engiyiphethe enhle ngine topic ethi kodwa umusuka yizwa lento kwenye kwindawo noma ungayidlumi incarnation evolution yonke esoke singene kuyona sikhuluma isizinze sizinze kakhulu kodwa namhlanje ngifuna ukukhuluma ngamanzi atholakala eSaudi Arabia ekuthiwa iZamzam water la manzi lawayana ayatholakala bayawasebenzisa but into edala kakhulu ukuthi angike eSaudi Arabia ngiya eQatar lapha kunopowder kunempushana yakhona etholakalayo bathi Zamzam powder into engizoyifuna iyodwa ngizothatha a small grammage ngize nayo eSouth Africa mase ngizoyibhekisisa la koza kwethabanye ukuthi nansi Zamzam la eSouth Africa nibiza ukuthi yini ngoba ngicabanga ukuthi njengoba njena ikhona phesheya akwazi ukuthi ngaba yikhona iZamzam ukuthi ikhona le South Africa but ulayini ke yona akulula uyithole kodwa iulayini ikhona yona iZamzam ukuthi uyifuna ikhona ngifuna ukubamba ke manje ukuthi lo powder bathi iZamzam kuthiwa yini mase ngiwupackage mase ngiwunikezela abantu ngizobanika ngo800 ngoba ngineqiniso laleyanto iyayenza lento abantu abayifunayo kunabantu ngempela obonayo ukuthi akusekho lutho ngizomnika ke iZamzam zomnika iZamzam ngithi mina awugqumi la awuphalazi la uyageza kuphela ngeZamzam uzobugeza kuphela ngeZamzam ngizonika yona ngo800 kuzodependa kodwa ngithola iquantity engakanani uma uthi ibe ningi kakhulu izobo 800 but imibe encane nami ngithola encane because ngizobe ngiyazi ukuthi ngiyilanda khona le phesheya ngalondlela angikwazi ukuthi ngiyenze into engiyithandayo kodwa ngizoyikhipha ke iZamzam ngizoyikhipha ngo800 abantu nje esibasizayo esibonayo ukuthi yonke into esizamayo shem da obedient sizobanika ke nayo come to Nyabhanga oil I have to tell the truth it has to be thwarted due to the lack of essential oils angichazi Nyabhanga oil has to be thwarted igama lithi thwarted yabo lento yeni nahlupha kakhulu igama lithi thwart lisho ukuthi stop thwart is to stop how to spell thwart babudokotela is THWA uyabhala ngisho RTE that is D thwarted it has to be thwarted now due to the lack of essential mesiyakha inyabhanga besidileke emthini siqhamuza siphethe inyabhanga kunento efakwayo lapha yana ayitholakali kalula awazi in India ngayithola ngibuyile eIndia anginayo guarantee ukuthi ngisazoyithola mengiyithola ngizoba khona inyabhanga but njengoba ngakafika eIndia kusele South Africa ngipepeza ngigqoke kahle futhi anginayo sure ukuthi everything engiyele eIndia ngisazophinda ngithola remember that I was in New Delhi now ngiya eMumbai distance yakhona ihlukene kakhulu ngiya ngasolwandle kulo kangange kwinkabeni yakhona yedolobha manje ngiya endaweni ehlukileke ngisho ukuthi unyabhanga ke uyaphela ke ngalondlela ngisafuna ke ngikhulume namadoda ashonelwe amakhosikazi ukuthi kunzima kakhulu ukusebenza leyandoda eke yashonelwa unkosikazi ngobani na lela thunzi lelashwa lokhanjelwa umama lihleze limlandela ngithi ngithini lela thunzi noma lelanto yokuhanjelwa unkosikazi ihleze imlandela
into engifuna ukuyisho la iyodwa ithi ukuhanjelwa wena nkosikazi kufuza ukuthi mesikulapha sihambe an extraordinary mile compared to abanye. Umuntu omunye kubalula but umuntu omethi washona unkosikazi kuba nzima kakhulu. Hayi ukuthi akwenzeki kodwa okwenza kwabanye yena ufuna uadd enye into azathi umuntu hey wena uhamba kanjani ungazi lo muntu obuza kuyena washonela unkosikazi. Lo nkosikazi lona wene bondage naye. Omunye washona nje unkosikazi uvese amathamba sesiswini akazi. Sekukhona okuhleli. Engisho ukuthi ke ukushonela unkosikazi akuyonto okudlala kodwa nginento ke engisebenzayo yokuthi angeke ngibone ukuthi basizakala yini. Bakithi ake ngikhulume lento. Ngiveze ivideo ngiphethe umhlonhlo. Abantu bayithathe lento lightly bathi umhlonhlo asekhaya mningi babudokotela umusho ufuna isitshela. No, lo mhlonhlo lo engiwufuna mina ngisuke ngifuna umhlonhlo omile phezukwethuna. Ngifuna lo mhlonhlo osuke umile phezukwethuna. Hayi umhlonhlo ochanyelwa izimbuzo ochanyelwa abantu abenziwa. Ngifuna lo mhlonhlo the rare one. Awutholakala kalula. Engisho ukuthi abantu bacanga ukuthi mesakha ke lo muthi ke kunomuthi onzima kakhulu okuvula into ebopheka kakhulu umuntu sifuna ke lo mhlonhlo kodwa ke akube umhlonhlo osemathuneni omile futhi phezukwethuna hayi ukuthi noma umuphi umhlonhlo hayi noma umuphi umhlonhlo abantu bacabanga ukuthi when you talk about umhlonhlo sikhuluma nje ngomhlonhlo nje noma umuphi no sisuke siufuna lo osukumile emathuneni. This is babu dokotela. Bakithi angeke ngene kulento la. Ngifuna sike sikhulume lento incarnation evolution. Firstly sinento ekuthiwa evolution. Le khulu abantu laba bangakholelwa kuNkulunkulu mebesho. Kodwa abasitsheli nge-devolution. Basitshela nge-evolution. Kanti sine evolution and devolution. Mesiba challenge kulo ma grounds bayabaleka. Suke sifuna nje fair fight nabo. Ukuthi mina ngikhuluma nge-evolution, what about devolution? If abantu be-evolve enkaweni, why izinkawu zisekhona pho? Yangizwa? Why zisekhona amagorilla? Why esekhona amagorilla? Funa ngaba wasekho amagorilla. Yabo. Ake singene kwi-incarnation evolution. Into eyenzekayo la. Abantu uma efa uXolani ehamba efika kwelamathongo ezohlala another 2000 years baphinde bambuyisele emhlabeni. Uma ebuyiselwa emhlabeni akubuyiselwa yena bayamduplicate useya evolution evolution ke lo bayamduplicate ke manje ke sebembuyisela emhlabeni. Uma ebuyela emhlabeni kanti umzimba eza ngawo la awumuntu wesifazana kodwa na uyindoda genuine ndoda nje kodwa lo mzimba eza ngawo umuntu wesifazana. Uma ebuyela emhlabeni wayevese ngaphuza utshwala uza ngomzimba alcohol addicted. Uma ebuyela emhlabeni uza neskill ehluke kakhulu but akezi yena bakhishwa babe u5 or babe u3 kuya depend. Ila obona khona umuntu omaziyo but lo muntu lona uthuthuthu hayi akuyena ngoba manje uthusa ukuthi ufana exact inseni nalo umuntu uyamkhulumisa ayi lo muntu asanakhuluma ilimo ongalazi ukuthi ayingaxhosa amaraso athi uzisi uyabamba ukuthi akabambi lutho ngokwelokishi. Lo muntu loyo usuke a benefit ye incarnation evolution. Wena lo obumbona ufana nalo wena omaziyo mhlawumbe ose late. It happened na kumina kwashona ubabncane bengizosebenza ngo96 I met a guy who was exactly like even ukukhuluma amazinyo yonke into. And nanamanje sinayo ukuduplicate uthola ukuthi lo muntu lo umbona ku TV ufana nseno sibanibani kodwa abazani futhi akubona abadawonye. This is incarnation evolution. And then incarnation evolution imisilethela abantu la siba nabantu lana benza nento ezahlukahlukene thina sizijajayo. I repeat, thina esizijajayo kanti lo mzimba eze ngawo bamfaka emzimbeni umuntu wesifazana kanti yena uyindoda.
niyambona ezithini manje kulona kanti no iliyanto le kodwa thina ukuthi suke singazi ukuthi kwi-evolution yini eyenzekayo kwi-incarnation yini eyenzekayo then thina si-treat-a into esiyibona la emhlabeni siyi-persecute ngakondla kanti we have to go beyond ukuthi kwenzekani kanti kwa-incarnation evolution why other people they come lana emhlabeni bengaboni aren't we supposed to be seeing why abantu bafike la bengenazi inyawo sekwenze njani why abanye bafika lana bengekho sane no umzimba bangene kona ukhoseni because this evolution yakhe imdefecte lapho that is what we call incarnation evolution. This is Babu Dr. Babu Sizwe Jabulile mfana mhle nje Khehlwe Ngqo. Siyabonga.